kusuno na siara babere kusuno na siara ye ama kuwa torendi sekagiso babere kusuno na siara babere kusuno na siara ye ama kuwa torendi sekagiso kusuno na siara babere kusuno na siara ye ama kuwa torendi sekagiso yena kiya be mokuwa yena kiya be mokuwa ya ukura weso ya mana ye kobedu Yenakia makuwa Yenakia makuwa Sabe torrenti Yenakia makuwa Yenakia makuwa Sabe torrenti Sabe torrenti Dunia ngari se suruya Dunia ngari se suruya Dunia ngari ya ne pasi se suruya Dunia ngari se suruya Dunia ngari se suruya Dunia ngari ya ne pasi se suruya Dunia ngari ya ne pasi se suruya Dunia ngari ya ne pasi Yebaki ya bekuwe kweberi nanu siara Yebaki ya bekuwe kweberi nanu siara Kusuno na siara kweberi nanu siara Yebaki ya bekuwe kweberi nanu siara Yebaki ya bekuwe kweberi nanu siara Kusuno na siara kweberi nanu siara. Et voici le grand animateur et studio Takazo Production, l'homme lui-même, Rafiat. On est père sur le beat. Ok, on y va. Wakope kusuno karate Wakope kusuno karate Gokwe ube kusuno me Gokwe ube kusuno me Gokwe ube kusuno me Wakope kusuno karate Gokwe ube kusuno me Gokwe ube kusuno me Gokwe ube kusuno me Gokwe ube kusuno me Soburu avec la production. Et ici c'est Takazo l'homme lui-même. Je profite de l'occasion pour saluer nous noyer au Nigeria Gouré. Jaba, 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 jaba. Dada, 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 dada. Oh, joli gâteau. Hey, montre-moi les fesses là. Dada, dada, dada. Wakope kusuno karate Wakope kusuno karate